Kinongelam Kehenyo Trap Youth Council So Yong Zone mendagasni ke Sautrik Uklalan Kot Arajar Arpusan Kilami Syakmat Manpen Benapat Ba Halor ke Jingdon Jo Kinong Dawa Pisa Hashilong Western Bypass Naki Patba Halor Kene Nakaliang Keseng Kradawa Na Usketri Ministry of Roads Transport and Highway UV Uma Shankar Ban Pak Tokit Mardor Keseng Kela Keno Bagi Jing Pentre Yang Surok National Highway Kadai de Jingdon Ketilang ke Office Deputy Commissioner Bat Ki Engineer Namar kelasya penyat hai kini ki arngut ki beladawa pisan ki pajba kaseng kale turu bagi don ki nongyo jing mentoy ki bayo ki pisa henry ke sturok klem pentre ha kate ke jaka kabala ai henry lasna penban na ke we ke jaka kumjuru ki don ki bom sempat yo lut ya ke pisa henry ya ke jing pentre lasdang sya uba purning star syabong presiden ki HYC so yong zon ulaong badan sibun ki pajba ki belasya dawa pisa hai kini ki arngut kirang ba katau ba Priden Singh thaba baru ba Rogen kelait ki bom syam lanut man penpau pat ba Henry Day na ki laingut ki longkemi ki belami syakmat daga jing slur man penpau perthaya kane Kipala magkam magpuntaru mabalay kumbaga ong kumba kajikran nakaliang gue di rampas nong ladon lu kajik berngam wat bansip ya kajik bro jadi nakaliang seng suba kadai ka kamat ka bakhiya ni tota marbalay marba habai dei kino nok kam habai dei ka kajik berngam besit kadai kamram suki bor flit bansip ya kajik ya kasenjam ka bakam tenge kenang bana ka perakam Suara melakukan buat kantor dengan orang wajib jauh seperti. Aku bah saya kita di dom tadi jaka dibayar dari Western Bypass si duna ki beri bandu beri semat nak bentaban perseru yang ada halo kene jing bisa. Rex ke aku play kita kilo kmi anu kilo kmi lain kilo kmi kibalami semat berpawe yang ada. So dengan kadai ke jing slur kam ke slur kabakine kidok mi kidon nek musim sedang musim rampak. Tandai bami kide kidok mi semat natrai kadai kecing ya siu bisa kadai kecing dawa bisa kan nampau semat kan nampau seperti jangan kidon kide kidok mi nasuba semen ai play lagi maka kidon jangan kidok mi kala penpau partai habai dei berdeka kidon jo kini beriu ba rojan sing kelat ba Priden Singh rojan kelat ba Priden Singh thaba kilodan bata rekam te ngatrai yang dan kam super batai company yang balai ngi ba nak lian ki to kilokmi kila dapat persai habai dei bat ka jing sip bisa habai dei ador jing jing bisa te suka ban yang me habai dei bat ka ba Priden gula sip bisa da ikian kelat kumpa kantai perusahaan lak kantai perusahaan lak tuna ini Iwe pa dilong kami iba kita di bikin orang Iwe pa lasih bisa doa rojan light but Iwe pa dilong kami iba kita di yakin katamal ini pa lasih bisa doa rojan light di kam super batai punya yang ada berbalik badai ka ia ada berpersai sekat terkubur dan dari kebal bisu berpersau hune apa ini ada yang iba nang yang serka aku bentar kepala bersium tidak ada sejam bakal pakai dan yang lain juga kuasai atas potering ialah thok dapat cikujor syau sekretari ke Ministry of Road Transport and Highways habis berkacing don joki beliau iba siap bisa bagi dawa bisa hakatai sidang Western Bypass ini bang Sophia ini kalau pak dapat don juga ini beliau iba dawa bisa ya mat yang lain pun langsung penkerja nak way dicekah sampai dicekah kumbang ikan bersuai kilo kibri bom ai bisa yang ada 10% sejeruk kemudian lah penkerja nak orang aduh bentar iyo macam tu baga jing kelain coba tay kal silong Western Bypass kalau untuk kota kamu mihak su berkedai ka kanukom bersnai kini ki Suropa ya ki bypass dan ki National Highway dan dari sebuah program jor kami di Maneru kayaknya bagi kuat persetujuan punya lomba Isoro no kumno bakat engineer dan lekat kita kinong survey yang ada kesulok selong Western Bypass kinong tangki samut hagi ni kibeliau betawa bisa aji siak le kamram joki ban pet kena ulti dan kunyon pria yang surok ada ke baso pelah pada neba anda kalian joki ni engineer dan kinong survey kilong tangki samut bersiap pria yang bisa kontrol hauriu bomdai kita expert bersurvey yang surok kalau tak bertaruh nak kalian joki nak thok joki sekretari jangan istri bagi dawa
ya ministry bahkan siapkia kalau dia berdoket berpulang macam doket nomor bagi suhu aku macam persnau ne ko jingkran jogu gue ni kira pas nang jongkas jabat isutu buat ke office jong deputy commissioner dan buru tidak bentalang rekam narbalai kakum kejingkran jong iram pas nang jabat nang ne kakum kejiget hu jong ba pridan uang banyak tak bisa lah ba ulum wasim 10% sejerong dan ba isim untuk aku dia bisa tahu ya kata tak bisa ba ulum pridan uang ba on island aku office jong deputy commissioner dan isu tu kalau mana aku office jong deputy commissioner jangan bantah rekam hoi jumlah batong kalau basisya maka dan tak tahu ni ba ni snow ba lada nakalian office jong deputy commissioner kam sim kiai lo ne ngasuba kapelong ini ba batong ba plan kala basisya nakalian office jong deputy commissioner bertaruh halai lo de bantah dan dai lo ne bantah ni so berdebat di office jong kisi lada kata kecil keno jeng bak kerjaan kalau bawa kelar kadai kecil penharap ya ke office bak gerpat lada kadai ke bawa kelar lada kecil keno jeng bak kerjaan kalau bawa ke bomdai gerpat ya office jeng deputy commissioner ban file dan FIA ban ujo dan jahar persya yo kerjaan bak kerja belum ya office jeng deputy commissioner hari lada nang office jeng deputy commissioner kamak ban sim yang kam ban ujo dan jahar ini pak nitip bak nyila batong ba nagalian office jong deputy commissioner keren mentah ABD mereka kumbala keren do pridan bat kumbala persngau da u we dikiram bak senam jong kacapa te kumtang kumbala mene kade kam ba kia utata normalai ABD berkecing bamsap lada soka kwa syaban penduk cek ke bamsap kade bersimkia ban kade bersimkia ban kustom yang di pridan batu urjan kelai nang balak nanti rekam dengan bangsa ada gejala cumi. Itu pi